perlak bara ai kublai pi wai pai wai baju pai yak biju janga hakan ik channel timinta ngan pen I pi yak wai kak shat ka ba itna thadu kata ta persingu bha pen pai thadu ka bakut jong kan ik biju kanang ba pinyo I nadu besdam nadu bakut bar ngagar part pi sa sin biang ba pen singu bha pan ya share like but subscribe yakan ik channel kanang ba kan long kajing ai men sim jong pi yang kanang banganang la ban pen mi susu sibun ki biju bat sibun ki bab pen internet bless sibun baik habiar lang ba kini kirat kirang baik habiar lang ba kini baik wow kado kolong riat padu kata kelentiru baik prolog kelentiru hap kiu hading ladam kiu hading tam laj dele ram banhir sport kalau ang pemah du kata-kata ladang pikir pa dring hap ban pikir pa so ban yai apa kiu ni ding tang kan ego abi anda pila poi thiak sa jong lu kalong ka internet aduh kata-kata binjar tang kelenti binjar andre anda pila poi ti kanu pejong ka internet aduh kata-kata tang ba kelenti ti ni gimana halo perlu poi artatmu poi artat hak sa pej ni timo ini mau riap ha poi hamar steng nyo kan website baik perlu poi minta hamar steng nyo kan website no kalau ke internet kata-kata baik
Halo Purlok, mentang ala depan iya via kan ka masting kan eksaj, pat mentang an iya visa station trajo eksaj. Sebab apa jadi aku bekot mo? Kan iya via. Ti minta tang komuniswangan pengkut no bat in se sempat hakawai ke biju bat semua pala dapi internet ya kan ke biju semua pala ban share ban like bat ban komen kenang bangan la ban pen mi susu sipon ke biju kibala ban pen internet ya pi kuble sibu in se sempat hakawai ke biju